Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Sretenje Gospodnje, uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista, da ga posveti Bogu. Evo koje se verovanja i običaji u srpskom narodu vezuju za ovaj praznik. Sretenje Gospodnje predstavlja prvi susret Boga i čoveka pod svodovima Jerusalimskog hrama i sretenje novorođenog Mesije, koga je u naručje primio pravedni starac, poznat kao Sveti Simeon Bogonosac. Slavi se uvek 40. dana posle Božića i u simboličkom smislu je veoma važan hrišćanski praznik, jer ukazuje na prvi susret Spasitelja sa ljudima. Sretenje se slavi od vremena cara Justinijana, a kao slava veoma je često u srpskom narodu, koji za ovaj praznik vezuju svoju tradiciju i običaje. Tako postoji verovanje da se na Sretenje sreću zima i leto. Ako na Sretenje osvane sunčan dan, a medvedi uplašeni od sopstvene senke vrate se u zimski san, veruje se da će zima potrajati još 6 nedelja. Jedan od običaja je da se na Sretenje Gospodnje obavezno pale sveće, jer se veruje da plamen sveće kuću štiti od groma i drugih nesreća, ali i da ima čarobnu moć. Najzanimljivije od sretenskih verovanja jeste da mlade devojke treba da paze danas koga će prvo ujutru sresti, jer će im mladoženje baš takav biti po izgledu i karakteru.